Lalduhawma, thusawi. To Speaker Kalome. Demand number 42, Atrangin kan Trananga. Kolosip Akwan, Kolosip Auto Rickshaw Drivers Union, Kadu, Aoma, kan Sokara, kan Department Ahianin, permit he mi som, Tesuminon Pek Bel, Maula Apoilem Lovange, anti-line, permit Zale som Pariat Pek, Aniatun Naya. And press release te kan lo survey chuan a permit nei tu te khan autorik so po an nei lova khal thiam bok lova an ral song surat ania khanin congestion asiam ta khatiang zat dai passenger kha nom silo an nei jon na po ati kholo zo ta ani ti kha kan mu kha ni ania party workers te hi kan du sak tur te po ania Marochu atute motana poi thei zonga hanindu sakhera lo tei chu athalein ka ria ten kupsang ni som pariat in than malok November ni som panga hian khan tuna kan house leader zom takle katilaya taxi Mexico Owners Association Secretary pusai lo wa te kha aning koma tun la hian a video lo lar thalle ta via va kami nang kom na thua khan Mexico ho hian all Mizoram permit an nei thina chu Congress sarkar khan ati top ta sakta ka wangin an mang ang te mem khani chu an nena an thena hei emergency po kan tlan chuak theilowa chian ni than nia po mani motor ani chungin kan tlan na tur ru ta lo chuan kan motor kan khal thiang lova so wang chuan all Mizoram permit himin pelero ti kha angen kha ni anin tiam na sa hle an mu ngai khari nom viva video han en khachuan hei drama top don tre pa po speaker eng ma thom ala talova tin taxi chungchang po khan kumsom panga adam hun chung tur ania permit renew thailo te hey accident an to point atharan le theiloan permit an renew theiloan ya tuna hian chung te chu thlen ani boka ti sak ani dan tur te kha ngaihnawm taka fil ani tin insurance te po hey chu kan ti ol samzo kang hey chu keima nge in ka sudon ani ti te kha kan cm tongkam kha ani tun kan lo thleng ta eng ma ti alaom lova hetianga kan ram hruai tu lokber tena mi pui van tlang mu theya thutiam an lo nei te hi chu hun alom chung hian han ti lo tlin sakram silang ti khakan ngen pui ani tin power and electric lama han kalvel ila nikoma khan JRC ne na khan power tariff somli pakhat point pakwa pahnia sanga ti spun kha kan sarkar hian arota arab thak via wakaka tipung tak selangin turu le donini an chuan lama chuan deficit he crores pariat 0.92 kan nei ni ti khani amaro chu JRC khan ahan en chianga in deficit ozong lo sarkar tanga subsidy indon vaibel se jani somriat pathum point panga pasari hi in thuk ruan titani chu antrang zo talova phat ngai nan fetalova sarkar tanga subsidy vaibel se jani somria le pathum chu soilang du lovin JRC andora anninan lo rekiau sia hei hi kan chiar tel turania tichuan deficit ni lovin surplus crores sari pali in nei zo kanian ti san ngai nan fetalova chu ta tanga bun thoma thena mun khachu mi puitena afi an choi tura hian in chiar tel turani chu vai bel se somnga pakwani mi pui choi tur in bel turani ti in za somli le pakhada ti pun antum kha za somni point pasari bialin ti pun anita alomom lea hei JRC wang liawa kandin mun ani ti chuan hei tu na hianin anan chut le a net aggregate revenue receipt he
ไวเบลเซสริสอมปฐุมันยานี่กูไม่ไวเบลเซสนิสอมรุกปฐุมินอโลปุงตาจวนนั้นชุดเซลขานกันเดฟิซิตซูไวเบลเซสงาจะทุ่มสมงาปฐุมอโลนิตาจู่เองที่เนี่ยกันตีอังกันหกขังติจูประกาศช่วยสุรการอิน subsidy นั่นหกขัดเทียประกาศจุมีปุ่นตารีฟอัตรังอินกันเชียร์ซอยอัตรังอินอันนี้ตาแต่ชวนเอง subsidy มิโซรัมสุรการอินไวเบลส์จันทิสมสรีปัสรีพอยน์ปังามินเปเซละมีปุ่นอาชิตมันฮีติปุงอิละจ้าสมนิปขัดพอยน์เบลปริยัตินติปุนนิเซติจวนไวเบลส์จังจะทุ่มสมงาปฐุมฮิจูอันตุ้มไทยดอนนิติขานิตามาเสดิมันฮิการันเอ็นฮิอันไวเบลส์จะประกวดเจ้าอิดานิบ็อกซี่ไวเบลส์จะทุ่มสมงาไวเบลส์จะนิสมสรีเลปัสรีเฮกันสุรการเฮียนกัน finance department เฮียนเฮมิตาริฟ subsidy ตานเฮียนเป๊กฮิไอน์คอมมิตแรงเอ็มที่เตปอฮิริยัดอัตราเล่ไม่ฮะเอ็นเบตลามตูระชวนินกันหันง่ายงดจูอันนี้ยะส่วนบางส่วนจินตกันไงท่าตั้งข้างกันนิเซียลพิลีดารินาสอยข้ากระทบคบไม่ฮะเอ็มเนเวสระข้าคาร์เปียงยานินแห่งอังทิลฮีอาสังทีน่ะเฮ้ยอพยพนั้นนี่ไล่สร้างนิสมปังอาจันวารินิสมนิปนิเนียอิเล็กทริกบิลปุ่งดูลว่าเอ็มเนพาร์ตี้กงอันโซอันนี้ยะผู้สปีกเกอร์เฮาส์โปรพาร์ตี้กันเปลี่ยนprinciple ni kan kalsan chak deuh lutuka opposition kan ni lai kan du lo kong kan zo luai te kha ruling a kan hanoma ati du le kan lo tang le a chu wang chuanin tu anga nget lo pon ni lova tu ya nget lo anin ka sia khativel kha ania tin kan Minister Zon takina min share puita na kan du chu kan biala chu pon lo mun sang sanga transformer achiat hian apurnan hian anveng vc te hian motoran tu mangai zi maya heng te hi atur reng em ni ta tun kan sarkara hian department te hian suman nei ngang lo nge nia ma ni na phurman tum ngai ta zel mai hi boi thak lam deu chuani eledia kan pakaya nga all Mizoram VC Association ka aom thina an tram atop ma khan MNA party nan du zong an ruat taringot mai khan ya hetiang ringot thi chu adiklo mange o December san ni somni pakhada khan ading lai te fiat lovin MVC hidin anita heng te chu thatakin kalpui ni selangin thlang ve mai selangin na tamjok pon ya MNF te chu ni ne na pon chanjok te porin omaเฮตียงดิ่งไล่แต่หันปัลซูตาเอ็งกิมไม่ทุนให้ตัวไม่อินโรลเวกไม่ฮิจูอามอยลว่ากันช่วยตัวเตมิดไม่แต่พอเห็นเวงโลเอมอนี่อันฟุยปอร์ซอกเนี่ยมันนี่ตีตัวเฮียนินกันรูลิงพาร์ตี้เฮียนออกมานั่นทอเร่งพอเห็นอัจฉริเอ็มเวกไม่อะพอยคบไม่กันรำเสียมชัดให้ตัวเลยเอ็นต้นตลาดสูนูมินนุชตัวละกันเบย์ใส่แต่ซอกเฮียนินกันเบย์ใส่เฮียนพาลาวทรีนี่อะพอยThen 15 Finance Commission untied fund akhan hemi atranga 10% hi technical administrative support atan man phalani tiania kata khan award dara hian however these expenditures are to be incurred only by the concerned RLBs atia kha 10% kha rural local bodies VC te savinan man turani tiani achiang tu order he Post Speaker 10% akhan 5% ka chu sak antumatu na hian DLAO ne na 5% hi inondalu vekturani ti order kan VC te nandongani hei dankal ania VC te chanpol liao tur ania wangin hei hi chu tuna hian antitlang ngam chelo ni te point kan han free awai hian VC te kuta om thram turin kan minister hian mal te se an chanpol atlem te lul nen achan velak sakha atul lovani then kanarel bi fun hi alothen atanga anmani adong tu turtan hena pek ani hun chung hi mania khan ka zota hun tiam chunga pek pakhat ma omlo
tuna nunung ber untied fund first installment po hi nikum August ni som ni pastoria don to ka voina pek chola nilo khatia pek choni lo pian khan penal interest ka choi anita zela kumina supplementary demand kan en chuan led hian a huna fanan pek cholo wanga apung an choi Bible sa somlile pakhat point 13 aom ti kan muwa sarkar tan suma heka choba ka visiten an sum hiya huna allo mu zung lo hianin development a khotlaya anta ania central sarkar in anta na aron pek he kan sarkar chu dak in ang mai ani ni som nuwa pezer ru pechuak zero ti ania zom a har lo te lul nen heng te chu ti sak to lovila athalein kan fria kan soidu boka tin mania ka soizok to a kay fanga visiten pas lem siamin compensation lak treu antuma chuta chuan thu buai a oma ombudsman pu h laisi kan an lo dik lo nge ani ti afin fia emi vc dissolve ni ro seti in finding asiama hi voin thlengin dissolve an la ni lova thil ti dik lo tu te kan mi le sa ani awanga kan humzel don ani chuan engtikama kan ram hi kan chingfel lawanga thadlo na zok hi apung zelang te lom khop mai ani dan tur ang takalak so action lak ni seng kan tiani ten supply lama han kal le taila kan soidu chu open market atranga bufai kan le don hian tender te advertisement kan tiang chi hi kan chu ngai nge kan du zong mi kan beru ti maila kan va soi muwa chumin de chu kan supply tir mai competition a om ti lai hi ron reaction kan minister ka du le ani ten buk na hi adik lo ti kan phatur anin ka ring lova kan char tin adik lova kan cubit lung adik lova engma hi adik lova chu mi siam thatei sarkar chu Mizoram hian amamoni so wangin tumru na nen political will nen ti angaya bu fire tang hian kan tran po adik ka ringa chumi ti tur chuan white bridge hi poi moni ti voi tam tak he house ain ka soi to a white bridge hi kan privatize ma chuan an hold hezel an eruk do wangin adik don lo a system hi poi moni chu wang chuan privatize sila retailer ten kudama tang anon lak hian abuk dik phot ro se so ta tang adik lo to chuan helaya aleran ti dik thei to lo ti hi voi tam ke ka soi to thina ei ngai poi mo ni seng hetiang tidu tingam ti thei sarkar Mizoram hian amamu a ten kan gas te po home delivery ti thei sarkar tidu sarkar Mizoram hian amamoni ti kha kan soidu bok ani ten forest and environment hian kan kal le anga ko speaker tu naya ministry atangin kan sarkarin le kha adonga kan thing te watermark transit kan pe thlap te po chegeta police ten poisa an lo choi tir thin ti in ministry kan sarkar aron complaina aza thlak le a amol po thlak le in ke fia hi chu department in an lo en fel to te po ani mai the kan soi du reng ani tin hei tu na ya tui real idol project a compensate dong le du tu tena thu boy an kal pui zel na kha khan Gawati High Court single bench in January ni khat o January ni somni pastari sang ni somni pakata khan district council hun lai tanga kan riverine forest luisong parukle aiso le silcharin kar roadside reserve kha min kan sel sakta kha ania emi chungchanga hian kan chief secretary hovin meeting an neya chief secretary ho chuan hei challenge turani appeal turani anti a anuloka kan chief minister hovin committee an nei vele a challenge tur anilo tiani thungta a ti chuan hemi aya hian Mizoram Protection of Rivers Act hi siam mai ila ten restricted area hermi area hi siam bok ila ten revenue department in tuirial a compensate la turte assessment lo siam ro seti anita a kha eng thlen nge tuna hian kan thlen to assessment ka siam aniem pu speaker ka zo trep til dang ka soidon tolu ti chuan restricted area apuan na notification te po ZAD atang khanin
pek chu ani a pass te po renew phal ani ti khani ta veka ma se anu a sakor tui chun vela compensate la turte nan khin na kal zela khan Gawati High Court khan ka nol le ta a ti chuan district council hun lai kan reserve forest chu angai tundin tuna hian alo ni le ta chuti alo ni le si chuan ama a min paisak ne kan hriat lai sarkarin malak na atum chi sang sang antinan compensate pe ti te restricted area puan ti te protection of rivers act promulgate ilati ang zongzong taka kalpui zel alani nge atop ve ngal ta entinge kan kalpui ti kha kan zot du boka kha wain up na minron filfia thei seng kalom khopang kalome